ассалому алайкум падарон, модарон, бародарон ва хӯҳарони азиз, хуш омадед ба канали Ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. Дӯстони азиз, имрӯз мо як навор аз ватани азизамон аз шаҳри Душанбе бо тарзи влог, яъне ки хеле мегардем кӯчаҳои шаҳри Душанбе ва худи шаҳри Душанберо ба шумо нишон медиҳем. Мардуме ки хелеҳо шидаи дидагӣ нестанд, ин ки як видеои хурсандӣ мешавад. Барои ҳамин лайк позитсия кунед. Ӯз мо дар 103 қарор дорем ки бозорчаи 103 бигем ҳамин тарафда. ҳай ҳамаша фураттар мефаҳмонем, нишон метем. лайк позитсия монен ба ҳазур тамошо мекунем. хош дӯстони азиз, дар 103 қарор дорем ки дар тараф бозорча аст ва гӯризаи тараф омадастем. نشینیم با حضور تماشا میکنیم. خوش دوستان عزیز، در ویدیو شهر دوشنبه را تماشا میکنیم. خوش دوستانی عزیز، طرفهای مارکوفسکی هم تنج آرام، هم زیبایی و از همه بهترش همین است که مقصد چه بگم باغچه‌های زمانوی کودکان میاد در اینجا استراحت میکنن، وقتشی میکنن. بهترین اینجا خیلی ترامپلین کردن، ولی قطعه پرانه سوسه و با هم خیلی قریب همه دوموده ورزشگاه کردگیان برای نمته کودکان. خیلی با میرم مستی автовокзал میگن اینجا را. این طرف صوفیه بسیاری تو میدونن. دومی پایکاره. این ماشین من نیست. نه. قدامی تونیا که این جایی. بعد دوستانی عزیز کی میدونه همین پاییز کجا میروه؟ بعد بنویسین در کامنتاریا. این بازار سخاوت، این автовокзал برادران.
برادرها در نزد پلیتکنیکومه. اینجا سمالیات بسیاری میدونه نه این آوازی آیو بولو سمالیات هم است اگه اون تو دگر دیده باشنش